On je najtraženiji komičar u Hrvatskoj. Uspio je napuniti dvoranu Lisinski čak 2 put za redom, a da ga publika nije ozlijedila. Sam je svoj majstor. Uspijevaju li mu majstorije i u kući? Ivan Šarić. Samo unutra, Majo. Izvoli dekicu. Dekica. Sve će mi dekice. Ajde. Majo. A di si ti meni? Vi kako nam je fino. Ajme, genijalno je. Ivane, je li istina da si ti prvi stand-up komičar u Hrvatskoj koji je napunio Lisinski 2 put za redom? Je. A kako ti je to pošlo za rukom? Nekako je to došlo prirodno, nisam ja odmah htio u Lisinski ili da je došao Lisinski sam od sebe ili tako velike dvorane, kazališta. Nego je publika sve više i više ostajala pred klubovima i bila je gužva i u jednom trenutku ajmo u veću dvoranu, ajmo još veću, pa ajmo Kerempuh, pa se Kerempuh rasprodao u 3 dana i onda je došlo da se ovaj tu gospodin iza mene rasprodao u 10 dana. Mozak će nam se prehladiti. Da, stavimo kapicu. Mozak će nam se prehladiti. Znači ovako, dragi gledatelji, ja ću vam reći nešto. Vjerojatno je ova emisija, znači koncept ove emisije je vjerojatno smišljen kad je bilo ljeto. Da. I onda je došla zima. I onda je Maja rekla, ali mi to snimamo vani. Tako da, dobrodošli u ekstremni intervju na HRT-u. Kad se ti popneš u taj Lisinski, napuniš tu dvoranu i to 2 put za redom, dobro. Kakav je to osjećaj? To je prekrasan osjećaj. To je, fenomenalno je kad imaš tu neku ogromnu publiku ispred sebe, kad 2000 ljudi napravi aplauz ili se nasmije, tebe doslovno može pomaknuti sa mjesta 20 cm. A je li te nekad ulovila takva trema da ne znaš što bi? Ne. Nikad? Najbitnije je da publika ne vidi strah. Znači, ako oni osjete strah na pozornici, dobar dan, onda sam ajme meni. Ali ako ti nekako dođeš sa samopouzdanjem, priznaš svoju grešku kad zafrkneš, onda je to nekako uvijek prirodno. A koja ti je publika bolja, ženska ili muška? Pa mislim da ženska publika zna biti otvorenije guma kad recimo dođe pred komičara, zato što se žene dolaze smijati. Humor je latentna agresija i zato muškarci uvijek pokušavaju biti smiješni, pogotovo pred ženama, to je ta neka kao dominacija i tako kao osvajamo žene. I onda u biti kad muškarac pokušava muškarca nasmijati, onda mi imamo obrambeni stav koji put kao šta ti sad misliš da si smiješan, jer jedan put kad se nasmiješ nekoj osobi, ti si tu osobu, odnosno ta osoba te osvojila. Ali zapravo onda negdje u publici pronađeš tog nekog najvećeg, najjačega. To isto ima ko u zatvoru, da. To je recimo na korporativnim nastupima. Tu uvijek moraš krenuti, čim izađeš van na direktora. To je ko u zatvoru, kad uđeš prvi dan i onda istući najjačeg. I onda ako se direktor smije, onda se svi po hijerarhiji smiju dole. Jesi li ti sam svoj majstor? Pa da, u stand-upu moraš biti sam svoj majstor. To znači da istodobno namještaš pozornicu, izađeš van i odvoziš gažu i onda opet raspremaš pozornicu. Da, to je bilo dosta godina. Sad, hvala Bogu, imam neke ljude koji mi stvarno pomažu oko toga. Ja mislim da je u biti pravi put je baš to od dna i onda stepenicu po stepenicu, jer jedan put kad rokneš jednu stepenicu, pašćeš jednu. A ovako kad imaš veliki uzlet, što vidimo na nekim talent showima, i onda za tjedan dana niko ne zna za njega, jer padne. Rekao si mi da si sam svoj majstor na stand-up sceni, a jesi li majstor i kući? U kući sam majstor za tehniku. A sad što se tiče ovih nekih velikih, treba popraviti pipu, to iskreno ne znam. Treba srediti bojler, to ne znam. To će se srediti, to nazovem majstora. S tim da nazovem majstora godinu dana kasnije, kad mi žena kaže mi ćemo umrit. Ljubav, mi ćemo umrit, počet će plin curit i svi ćemo umriti i onda je kao dobro nazvać majstora. Jesi zadivljen kad tvoja žena popravi sve? Pa je. Tu malu beštiju vidica kad sam vidim kako okolo šarafi i kako mijenja osigurači, pa meni je to hit, meni je to preseksi. Bog žene u studiju, bog općenito žene. Sad ide moja poruka svim ženama i sad razmišljao sam što reći u smislu... Idem ponovo. Bog svima ide moj disclaimer. Mi vas nikad nećemo razumjeti i vi nas nikad nećete razumjeti, ali mi ćemo se uvijek truditi da vas pokušamo razumjeti, vi ćete pokušati nas razumjeti i to je ono što je u biti preljepo u svim vezama. Sam ga istro, a? Evo ide moj disclaimer. Ono što trebate znati o nama je da je meni preledeno.
Čekaj, ne znam što da kažem. Ima mi. Drage žene, slušajte me. Mali savjet za sve vas. Mi muškarci mijenjamo čarape kad nama zasmrde. Ako se pitate kad je to, to je kad vama zasmrdi. Pa još 2-3 dana.